Good day. This video will be in Afrikaans and English. I'm going to start with the English, so the Afrikaans people can just forward a bit and you can get it in Afrikaans. So, welcome. I've been quiet for a while and very busy because on Monday the 3rd, it is my book launch. My book gets published on Amazon.com and I'm going to do it on various platforms later on. It will be available in ebook or Kindle form as well as paperback on Monday and hardcover. What is important now, it is available for a pre-launch pre-orders. So you can order the book only Kindle, not paperbacks. Only Kindle, you can only buy a Kindle now and it will be delivered onto your Kindle on Monday the 3rd. This helps to make my book visible and I've reached now 2 categories of the 3 in which I am publishing. One, religious studies, where I am the #1 hot new release. Thank you for that, because it's your doing. It's people that support me and wants to read this book, which is controversial, the first one in a series of 3. So what happens on Monday is that the paperback version would be available for purchase, and then it would be delivered as soon as possible after after you've bought it. So what I'm asking is, if you are interested and do not want to buy the Kindle in pre-order, then please buy the paperback on Monday. Monday is an important date. If I get a lot of sales on the launch date, on the first day, it pushes your book up and Amazon makes your book more visible for everybody across the platforms to see it, because they see there's interest in this book, so they start promoting it as well. So that will help a lot to make my book more visible and to get the conversation going, because it's going to be an interesting conversation about this book. I've put in a lot of stuff that I've been discussing on this YouTube platform, but there's also a lot of new information which you might feel is very interesting. And I hope that you would feel it's worthwhile. And if you do, then my next favor I'm asking from you is please go back to Amazon.com and leave a review on my book. I would really appreciate that. Because again, if there is interaction with the book on Amazon platforms, then the book gets pushed up in the rankings and you get Amazon to help you to kind of advertise the book and make it more available and visible. So those are the 2 things. Please either buy it now as in the pre-launch if you are interested in the Kindle version, or buy it on Monday if you are interested in the paperback or Kindle and the hard copy versions. That all of the versions will be available on Monday. Later in the month there will also be an Audible book available. So that's the first thing. Please support me and buy it. The second thing is, when you bought it, please go back and give me a good rating and a good review. I would really appreciate that, because that will make my book much more visible. Thank you for listening, and now I'm going over to Afrikaans. Hallo almal. Dankie dat julle luister en geluister het die afgelope jaar op my YouTube channel. Ek was 'n bietjie stil die afgelope paar maande, want ek was besig om my boek klaar te maak en te edit en alles te doen wat gedoen moet word. En hy's gereed en ons het pre-launch. Nou wat die pre-launch beteken, jy kan die boek nou al koop op Amazon.com. Ek sal die link in die comments hieronder sit. En dan, dit is slegs vir die Kindle version. Jy kan nie die paperback nou al koop nie, die geprinte een kan jy nie nou al koop nie. Dit gebeur maandag, die 3de Februarie. So dis wat ek van jou vra, as jy die Kindle, jou Kindle geniet en jy wil graag die boek op Kindle lees, God of the Old Testament, Why Yahweh Cannot Be the Father of Jesus, koop hom asseblief nou al op jou Kindle. Dan gaan hy maandag op jou Kindle afgelewer word. Dit doen ons op Amazon.com in die link hieronder. As jy wag vir die paperback, asseblief 'n groot guns. Koop hom maandag, die 3de. Want as daar op my eerste dag van die launch
en van wat die boek gepubliseer word, klomp boeke verkoop, wys dit dat daar groot belangstelling in die boek is, en dan begin Amazon ook die boek van hulle kant af te bemark, wat baie kan help met die verkope van my boek. So dit is wat ek vir jou asseblief vra, koop hom nou in die pre-launch as jy Kindle het, of koop hom asseblief maandag die 3de as jy die paperback wil hê. Dan ook 'n groot guns nadat jy hom gekoop het en gelees het. Geef my 'n review op Amazon asseblief, gaan terug op die boek waar jy hom koop en dan sê jy net jy wil review, en dan klik jy vir my 5 of 4 star, en geef my 'n review, jy weet, dit was interessant, of jy het dit baie geniet, goed geleer wat ek nog nooit geleer het nie, ek beveel die boek aan, sulke tipe van dinge, en wat tot jou gespreek het. Hoe meer reviews ek kry op die boek, wys dat daar regtig mense interaksie het met die boek. En dit alles help met die algoritmes van Amazon, en help om jou boek sigbaar te maak, want jy kan net dink, op Amazon is letterlik miljoene boeke. So hoe op aarde gaan mense jou boek vind, as jy nie regtig reviews kry en goeie verkope kry, en Amazon se algoritme wys, hier is 'n interessante nuwe boek wat goed doen, kom ons ondersteun hierdie boek en ons adverteer hom. So dis die enigste manier wat jou boek regtig sigbaar word op Amazon. So dis die twee goed, asseblief pre-launch of op maandag die 3 Februarie, ondersteun my, soos julle nog altyd doen, baie dankie daarvoor. Ek moet net sê, die boek is nou 5 dae pre-launch, ek het persoonlike boodskappe gestuur waar ek kon, en dit bekend gestel, en daar's 'n klomp mense wat reeds die boek gekoop het op die pre-launch, wat my al reeds in hom in die eerste posisie plaas in Religious Studies, worldwide, baie dankie daarvoor, dit is wat julle doen, en as jy dit gedoen het, sê ek vir jou ontsettend baie dankie, gaan review hom ook vir my asseblief, dat dit sal my ook baie help. So, dis my storie, baie dankie dat jy geluister het, en dankie dat julle deur die afgelope klomp maande na my geluister het, en nou is daar soveel nuwe inligting in hierdie boek, en sodra die tweede een beskikbaar is, sal ek op hierdie kanaal ook laat weet, dat die tweede een, die opvolg op boek 1 gereed is. Nogmaals, baie dankie.